Mawalian to pwedeng kokosan at kay Saka. Rutung ato luka yang way pa ko ng Pohnpei nan. Uya ko pur toror kay Suwat. Ranwat ni alam. Hako silisak paran kauno. Riyagat resak Pwuhng. Ranwat uya ran kayo. Ong uya ko pur toror wat. May acting governor. Yay Honorable Francisco Yawani Scholar. Thailand katpene o kadyang nanirakan. Be patroyer nan communication kay magtrailpan masa ni morinmat. Thailand kakan katla mo trail, imen pagkita Thailand katta, imen pagkita one paron net ang kakulian trail tiyo lolo. Kailangan kamu main speaker. Kumay katun law nan kupuray ba ang patawan kapagapsan sa kay katun yaki. Kapeng lingan o wow sa yaki o pilang kumarar main ko sa matkal. Tiang gia tungal sa gran kapeng. Kuy gran kap kay paipan roson. Upo ko aligilig kasampalakan may penir katin likiyong kit sapul marpuinin ko kusunet kay sa keo and papiyong ir. Pagkatun ko para mawi naman kit. Ko para mawi at panpatawan to lang nan uyalamalam and ran kayo and uyalamalam toror kay sipak. May pasan ruwese makapenahan kak lukwari. So dragit may akot main ko sa matkal labala. Ay William Kitty Pahrek kupurkan. O sa karyaginir kalangan ni peniran katin kupurkan kit sa pulmar ngayon sarawi ngayon kamaran ngayon kaway patungol kati ira kasambalakan and gagan kasaleta lengan wow kuan kalengan alair peniran katun kalangan o ang partiyo sa karata naman ipagkamapukat ni sansal nilang kapayanir o at mga santor sa Pwuhng Jesus Christ. Amen. Kalangan Senator Tuan Parande to kalangan ng Senator kan try kagaya katlan ang sabul matrail uya kubur o iban po na Chief Clerk kung roll call. Senator Axel Abram. Right. Senator Kuko Abis Jr. Senator Isaac Artui. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Sonsi A. Edgar. Amen. Senator Wilfred H. Edmund. Senator Bill E. Edward. Amen. Senator Stevie K. Edwin. Amen. Senator Aurelio P. Juap. Right. Senator Alfred Senatore. Patamat man. Senator Denny L. Le Pen. Amen. Senator Edgar W. Liganet. Amen. Senator Kenley Tessuo Louis. Amen. Senator Benjamin H. Ludwig. Senator Makari Miguel. Patamat man kulo. Senator Erilyn S. Movic. Amen. Senator Sheldon G. Knapp. Yet ngay may. Senator Norbert A. Perez. Amen. Senator Dionisio E. Simon. Amen. Senator Mitero I. Simina. Amen. Senator Francisco Simram. Right. Mr. Speaker. Hey, Mr. Speaker. nangan sansal magtrail koro magtrail ka katlan nan uya kubur. Amo na trail ban katlan nan uya kubur. A record and reflect my Senator Artui o Senator Ludwig excuse nan uya kubur ranwan. Muna tayo ba ang katlanan uya kubur?
Enka kulian trai dia uya sabul matrai sakaratan Pwuhng melel sakaran Mexico Pwuhng lap pang kuburan nilap samantrai kauna court sakaran waulap pang kuburan raksogo waulap pang kuburan isoko waun ko sabul marlikan ko nanalang ko na kaniyay ko wau tororong labalap kay tikoros nan palian tiyak momocho o government national state or local government. Waun ke Kabinet Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, waun ke Acting Governor, Honorable Francisco Yohanis, Sean Kopung Labalap, Nelson Joseph, o yang amisyon Kopung kan Koros, o saksit itong alwawong Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, o Honorable Senator kan Koros, implement waun ke lang siya umorokan, o loiso, seriso, siya umasakan, lang kasampulan way, o kaun kan nan palian government, o palian momocho o koros makat nan chamberwood men Pohnpei koros pon kalaput pon tagabay-baykan o nan waykan maslikan Pohnpei rakat o taleo bananan uyakupur tororwood talan kakat lamotail ay man patrowan ponese floor leader Abram pon kakalwal trenan uyakupur ramot kalangan speaker uniban yang sakar jungol sakartan Pwuhng kay pun yaw kum gubro bukan kak pajang aja sabul memang peitai dir nan wewe wasakse jungol wan kami wan ke vice speaker wan ke melel kam bakapai honorable senator kan Koros ipil jungolon ki wawong Israel kan me pajang chel nan gallery mensing ranwood ran wawon Pwuhng Pohnpei melel Israel kan me yang chel nan men kapese kan main speaker ni wow men pacongan yata kamaguto peki mot kesembalwa jen kak suspend order of business corokti apali nam basic lemang meyai miscellaneous chan salam mawar kamagut memia pogi amia karyaman pen kamaguto aktai corokti aroktai kat tepat pada bon nam basic lemang yai miscellaneous species kamu floor leader kalangan speaker jengol sekeren wow sabal speaker kam kupura essential nan supplement cabinet communication me wa nambe putway sek risek payo me pagi malwo jen kak supplement ke eu jabane choror pon kak apali ira kesembalkan me win Pohnpei show pai nan men kapese wot epil essential nampen ranakan me chailen kak supplement ki uya kupur choror wot mesang mecepta ran wot aku sili seko bani titi September silu me pan rere gra lemau met mele tai men pajuan segera membuat wojo peki sama jail jebena choror wot jen kak rere gra lemau ninduan me pajuan sagar gitar chan salam mau kamagut memia harus maudung kamagut to masani yai o masani show kamagut paitar o sabul matal uya kupur toror wot pan rei ki dan lemau dituan acting governor kaki dito o bani titi sakam da sidu speaker pari ya ketri pai kamu pai speaker kalangan speaker information o peitakan kawit kalabagan kawit amawa kam kubra ay tungal sakar mesigan ka police apol mamuya mutungal peitait nilang wan kin kamu floor kam pakabayan ng Senators Koros ibilman wan ki Israel lanway kay mayanga kay laban marketi Honorable Salvation Salvatore Mawya Bill Speaker and Sokonepian Win Kitri Mr. Vice Speaker and Colonia Town Council Mr. Sonever Honorable Sonever o aman former Senator Pambakapai yay Mr. Jason Walter dalam kapil gaun ko kasamuray main speaker essential nan kamagatin kawit essential nan communication me alataran ran lama awamia kalalabakan main kawit o filman dalam kak mangi me address inirakan me kareta special session with me call sang acting governor pantoketa iram me pakatartong kutay ari kayon iman aledu wewen ma mia communication ni tanto
komandan ko sunod riyaw. Metoko-toke ofisin director o budget, director and treasury. Pwagama, sudamin ka dito yung may yang ito komandan ko sunod pagkata, yang muna tayo bang kapatalungan ng specialization with pwede sudamin ang communication begitu waisak. Ang irong ibita tayo begitu waisak, may nakunang kita langgak na withdraw awaliyala watawat kayo o kabriyang finance po utan tete o kawewaitar sin ete robot yun kak itanto kabritonan malwat I sato kami alam magtayagan o tada saraki rawat ni momemia kak watawat kayo kabriyang finance awali magtayagan na meeting weekend trial meeting awali rawat ang irakan may iba't-iba't bit komotang ko sunod ka Iban pakela masuk communication speaker, aman na kawin. Kung masuk men kairo makasalita may iro bukat panyang patong, kumagit magtayaban sa bolman kanan specialization what itu kami ilmu magtayaban kakatros. Ay tungal sakaran kawit man speaker. Kalangan faiz kabingki sakarata mensansal sang kami o imen kabate yang ada mayay pagbag masang acting governor ran lemau magtayaban kairer Irakan korus mesansal nan communication may tanto pagbagan uyak buruat asita anak Thailand ran demau himi man kabata yang ate hao mabita tatame pai sakar kita ban pona sa German and finance Kalangan may Mr. Speaker muli ban padyang kupurakan ain kak padyang sa musakaran kapung kay punuwa may patoyan nilang Itu ngalwaw lapan ko puno may Mr. Speaker. Itu ngalwaw na ki Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator kan, Karus. Pilman pa dyan, mumut kasambal wat, kasamo wawan ki Israel, wal kasambal kay, mapil pa dyan child, may isang ranwat. Sansal, mapil pa dyan Israel ko, magmara Israel, sansal ng kapanagis, Commissioner ng PTA, Mr. Elkenberger. May Mr. Speaker, pa dyan kawait mamiyasang Vice Speaker. Sansal nan communication kapkapesa ruwasin pasan ng kosanet niya so magkapinabangkin akar sangan session metuwa damet sansal anan mamiya karbe ananen sansal lang mumut kasambalwat karben mumut kasambalwat pan sayrata kosanet makamanamantar nintuan ruwasin basan ng kosanet di mawan muni yu pan patulang local government. Eri ipateng kawaitin Vice Speaker main Mr. Speaker irawa dan kakasayan ng committee o committee karong-rong mula sa wasan ranwat o report yu wan kakitanlong irawat pagdailan kakachilakap magdaibang kadyang nan watawat kariyaw mao entete niya so legislature bang kamanata kawit mamiya tama pa napali padungan ranwat ireme kejail tekupura jail songo-songo napali apolpen PTA sudah wasanan men kapesa kan korus meleletong malwat meniya so makamagatin mo ni panwiyawi nintuan tama sansal apa napali irairme Pohnpei State, Malal Kajail, Executive o PTA Kadkadaur ranwat. Ari irawat dan sansal, pwede kamanamantan ko sunod buat panwiyawi, kawit tete yuwan miya. Maniyanso may ban mukit, ay rail tuwan tatakin PTA kan banale aray tungal PTA. Ari kalangan may Mr. Speaker, i-read may kapatayang kawit mga mamiyayar sa ngay tungal Vice Speaker. Kalangan. Speaker, hey kami floor leader kalangan jual sekarang wow sebal ilmen pajang rail ko wong ki rail ko me kapese pemiayar nan meseng ranwat Speaker di kapung ki kawit kan me sansalera mungkin ako nang jela na bali lamas mo siniu me pasualong jela tulanan hey kosan na ben kura jail kalangan Speaker kalangan essential mawar promeyo ikamela me tama sansal sang kamiyer kaya palier nituan soda mawang kasandiok sabel madal uyak uprot pan ray keran lemau o banet din na saktam bechilu
Kami menpatuan ira mesansal meyai mie kamutan kusunet yume communication appropriations o appropriations riau kawai tito dari iya sign ngar committee in finance me uya pai request you me vice speaker sign uya kamutan kusunet appropriations tuau le benyari sak payu imen patroan te iropukat puki patroan me nan kawait me sansal Thailand katroresa nan sabul matail budget moni magtail kamanatar nan kawait magtail kabresa moni magtail kin patroan yang local government ka 30% and par riyak riya keu Thailand patroan ye isang nan budget o eu moni magtail kamanatar me millionaire poin uya sabul matail investment fund I kawait riawat me kamutan ko sen network kawait to Thailand ti appropriation nan supplementary budget hari kamutan ko sen network ya sa ina committee in finance o tama ka kuyawi netuan vice speaker sa Kadkadaur pogi ya sa ina finance kamugat yu ka kuyawran wat putra tel apaliatan wat kayu o kaprolang committee in finance orang ka check karonga o mau o kaprotong mo uya tomo ayo traika ale tade communication bukat o committee taulan tatok o kaproto ni watawat kayu o karyao o grand demand kami vice speaker Kalangan speaker privilege me tungalen ke kamu kubra iman patawan uya ta kamu keteu and withdraw LB number appropriations tuau le benyari sak payu sang committee in finance o place pan calendar and tapil calendar and ganot. Teriaman. Chancellor mau kamagut memie Thailand utro kamutan ko sunat appropriations tuau le benyari sak payu karos mau utung kamaguto masani ei Pwuhng masani show kamagut poitar Thailand utro yer kamutan kosunet appropriations tuau le benyari sak payu pergi Thailand bimi ban irotoror ai ban pergi ta floor and kabrek Thai talang ban pil calendar o vice komgak place Kalangan kami floor leader kalangan sang ni wewe bena magjail sa bulman kaya bilman kita kamaguto pagik jailan suspend o drop business o chorok talaban pil calendar Teriaman. Chancellor mau kamaguto o pergi abia karyaman Thai Kadkadaur ban pil calendar Speaker kami vice speaker nuwaw ay tungal sakar mesik sapal niman sakaray kami floor momot kasambal wat uptaki momot wat ang ka place legislature bill number appropriations tuau le benyari sak payu ban pil calendar. Teriaman. Chancellor mau kamaguto mia karyaman be kareta Thailand event pakita Thailand place kamutan ko sunnet appropriations tuau le benyari sak payu ban sabul matai pil calendar makaros placer pilwat pan pil calendar ay pan pona sa chief clerk Legislature Bill number of Giri is actual line is a tayo bill for an act repealing certain provisions amending SELA number 10L-139-23 the Pohnpei Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes uli watawat kayo a chancellor mau magtry withdraw kamutan ko sa network karete pan pona sa floor leader Kalangan speaker men bajuan nuaw kamagut momot kasambal watch jailan kak katlaw yak burki kamutan ko senat nampe appropriations tuau le benyari sak payu Teriaman. Teriaman. chancellor mau kamaguto karos mau tung kamaguto masani Ei. masani show kamagut ko itang Thai Kadkadaur nan masani ban kamutan ko sa net appropriations tuau le benyari sak Speaker. payu kami vice speaker Speaker nuwaw iman patawan over amendment niyo ang motion na miya makak kumbang kubra and kamanlala watawat kayo ko kubra lang committee in finance.
Privilege my Mr. Speaker. Now, kamu Chairman in Finance. Kalangan my Mr. Speaker. Ipati ang kawit mami ele utan ko na ang dahil kadiyan na masin. Kalangan. Pais kom kupura dahil kat nan masin na kom kupura mapagdalan ka kumangi bene pwede kamutan ko siya na duwat after may nitak long ban kupuran naman senatoran kak may yang ma senator kanan kak kalalabak takawait kami Chairman. Kalangan my Mr. Speaker. Kalangan Vice Speaker bo kawit mo ame. Kalway kailer o kail katiyang nan wat kayu. Masen pen kamutan ko siya triyaw me apol to sangar option kapna. Muna iban patuyo na itungal. Pati ang kupurakan ay kaysa bali sa karan wow paan kupuran mumot ka sambalwad. Pil kaysa bali itungal wow. O ang rail kan pati ang kail nan kalar men sang ranwad. Sansal ko sa natriyaw me miyanan pil. Eu moni yu me panjabiyat sa Summer Trust Fund. Ko sa nunwad nan ko sa nunwad o ko sa nunwad me utamoni yo Kadkadaur o patulong nan special holding account. Moni kariyaw me pagpamiya uya moni yu me kinapul ni tuan ruwasin pasan ng kusanet me nan tiyan moni chorus parin tatong chorus person silisa kun moni maragregta sang Pohnpei state government Kadkadaur kanena yang local government in Pohnpei kan kanena wad pangkanitawan choton chonway ari iwasad me ikamelele me koneng melel committee in finance and karong executive koren ka kawit yapan momon atay pan ud apali kosenet riyawud uran wud dapat patonan nintuan ruwasin kosenet special holding account uyar ruwasin kosenet ruwasin pasan ng kosenet kapeng kita mamiya ni atay pan katiyang dala kawit yuan miya sang executive meni atay pan saya rata moni yu makamanaman local government aran kawit kita mesodo pandasang kayun quarter and tiyan morning raya kita isak demau laban kapuro ito kaya lapaliyang tabun men local government ka monwat auta ate kame sang menan kosenet wad nintuan uyar ruwasin pasan ng kosenet suka melala may char momol kasambalwad and katiyang nantatawad ranwat. Ada kaum kubur ired memang kapitayang kawin mo memang sangat itungal Vice Speaker pagdalan kak apali wat kayu assign yang tatakut Committee in Finance may tang Committee in Finance yang tatak o report to niya sa mga ko nang nintuan tama sansal session wat pan regeran lemao Committee in Finance pan nanti yang report yuan kak miya lakap kalangan my Mr. Speaker. Kalangan Chairman in Finance miya termasin ben kamutan ko sa natap kriya isak tuwa le banyari isak payo. Kami Senator Movic. Kalangan Speaker, muna ilan yang pato ay itong sakaratan kay paniyawan pato ang tano komitiyang tiyer. Hongkin kami Vice Floor Honorable Senator Kadkadaur. Danyang pato po yaki nan kangin korongorongkan mo yaw ko to ikamelan may irawat ya irakarwaru yo. Irakarwaru melel yo. O kay tekin sa irariyawat me executive toki. Dan communication 190-24 ini pagpag Koreaw. Hari pagpag Koreawin tane kay tulangay lalanan pilwat. Hari ikamele me kawewe kan me executive wewe kitongер kay nan korong kan tete kara pa na telanan tulang nan tane pagpag ko kito. Hari ya ikosambalki kecai korong yang ronak lelutun no akta bil bang purong keperlang finance to finance and bil purala korong hari kami leleme uya bantatong kay no stoking sa uya un telanane ti appropriate work kecailanane kami nata moni me en kakapalitan niya sa what work is palalar tamak tel gitu tong hari kosambal kecai to kapurselio fiscal year nak aktual diwisanan kapal magtay ni nilanda. Kalangan Speaker.
Mawad Senator Movic, kaibahan po na siya Senator Simon. Speaker kalangan kompromi Manaipan Patu Speaker dan Komisi Patu Kapura Pai tunggal sekarang kibuni wawang kapadrang sa pulmang essential nilang may sakramot. Pai tunggal waw to comment Vice Speaker floor. Honorable Senator Kang Koros. Pilmenian patrong kapuran malwat dahil ko din po lang ingat para tuon way kasampal kay patrong tayo. Speaker, ilamalam, kahit ilamalam, ikamilam na communication siyang rin, acting governor mesense. May nalit troto ang tatakwat may strokon na pataytar. Hariyanin tuwan, pagpag bamiyo, ita ilang kak sa pulman kita special umutaray-ray kiran lima ulel niya rin pawat. Ikamilam ay sa wutar, kamitin finance kak katlan sa barang tatok, o kawit ko concern kan bamiyo. Kita ilang kak apaliyat tamaw o tolan na dapat itami pang kak buwang kita so mga uluwa kay bangkot yun ang budget ka pa itami lila may kayo mau kita ilang kutsang nan masan to o kamanala may talang kamtin finance parang uyan sa barang to Speaker, karya man. kamakadito Speaker. Na moniban po na siya kamagutin po na siya Senator Perez. Salamat Mr. Speaker. Moniban yang bato kayu man bato yang komun. Relgan mati yang ruyai tuan sakradan kapeng. Wow. An kuburan samaral code level up. One komun Speaker Vice floor. Ruyai honorable members chorus beluan girail. All lapa-lapa kay miyang child run what. O iwan bagita pergi tuan giaso dalam pilpon sama Luke Commissioner and PTA ketika yang pelop kantor lah. Speaker, siman peruang kabungala the submarine special word aban del nation. Ran mau del nation. Tajuk ran word lakap pali del nation ran mau. Niar. Kami men peruang kuburkan dabil jangala. Ada jen taban apali rariau mesang option kabina. Submarine proceeding chorus again mie dan submarine kalantar tuduar. Assignment ka koyang kami dicaikan o literature napit chong caikan napil karwaro ka kuyaw. Ite mo tayo ka kuya sel kamalala resolution tapil nan special meeting mo kabina agar. Literature caikan jaga kapali na literature. Aiton Pwuhng ni film essential Speaker yang utungan gak kasainan jalan gak pas kasainan committee finance. O finance gak korong-korong ku yang late ma taiban ada taiban the appropriate money essential ma PTA pa PTA lah. Ite utungan concern mo o imi finance committee yang rabagi itu. Magdal ban the appropriate 30% share revenue. O PDA pampay lah, ay baniyang utong adama. So bukan kak abalita insanan armasaman teriaman ay sudah baniyang utong adama. Speaker. Kenangan masular masa ni ba ikamela le meire takamutan ko sunnet appropriations tuaw lebnya riasak payu mawa ira riau magtay kating mamasa ni ira kasampal riau makoneng utang committee finance and katiang o rob o kaprotong committee erin tungan kawait penang salan alal aletan watawat kayu o kaprolang committee moni oran uya sabul maral tatok ni kanay o kaprotong momot what hari child katiang ng motion essential child kamanala ng watawat kayu o kaprolang committee nituan motion ay lakir momot what iban po na sa kamaguto karos mautung child kamanala kamutan ko sa netap kriyasak tuwaw labanya riyasak tayo o watawat kayu o kaprolang committee moni masa ni Pwuhng masa ni so kamagut paitar o kamutan ko sa net appropriations tuaw lebnya riyasak bayu kamanaman lar ng watawat kayu o kupurpurlangar sa bulmatay committee and moni.
Speaker, Kami Vice Speaker. man pagi kita langkah torok te ban ra toror ay tungal ra toror ban pitata communication begitu waisak o film kita masan ya. Kami kita kailan torok tiang pon basic lemau. O bagi ambil karya man kami kita kailan katiar pon basic lemau ya ra toror. Kami Vice Speaker. Speaker, kalangan ng kamu ya. Essential me kita kamanalan watawat kayo kapalang kamtin finance ira makap na call so driu sa manira ibangka katres likin ira wat pagi kasantian special session wat eko kosti ang ata ira makap na say abyad may man patawan main speaker kasambalian kamtian kaktak ang iya aray na ipatawa sawat atin sa ungot awyawn and recall me ko tume kita kamanalar when bukit KAPWARESOU. Nasraban waksang masanin Pohnpei yo may tenrong. Muskila pronto ngala. Ari tamen mo yaw po ko. En kakutan ro pnena yo report teten sansal. Tame pan wo yawi o tame pan toko iro yaw po ko. Wen bukit. Tatakwat kasambal po ang iya atinay panuya. Ebil sansal me niya nanen pagpagriyaw me sansal ito at ang unon ng finance ma sotomen kairiyo pre sansang ren kabna me pan kasaleta me irariyaw buko kasambal o ananen yang apol ng special session what. Tatuan na say apni asoto bato ng communication na begitu waisak tesoto bukitaklayo na new communication men kapatayang begitu waisak dahil surgak saya. Karena main speaker, uya banta tok kasampal. Pemain kawit kore sekalwa air tatok. O beliau kasampalin apan peralang kamti. Kampian kak 2 kilong robot yo buen. Teta mawang member koros. Kawe waiter koros. Niya dahil pan kamana tausus ki robkat. Aso to pay kasalan patubo. Ensan salma. Ibarong kami lele ma chairman and finance ban kalwa tatawagan kami tu wewapanan kapnianan palikoros kalwa tatawag emang kami sangkilaw patawan main speaker may rawat ya kasambal pagir wasan bawasan ng gosanet kasanet dia wewapan tatawagkan metokalang karabam katal supay ranwat apasan ng gosanet akan koros ay pasan tasang puntatan tatak melumpok pan kalwa. Yay me chapel makam kiloyran. Kiloy pasan nataka en kak pasan kita lumpak wegiaramas. Or wegiaramas akatel ko nong toyong lale olele pakong tam akatel pan awali wensan salama. Jai sudana ne pa selfie. Tama pan sawasan mo rin naramas. At kailangan ni sawas kita. Speaker, kira kasambal yumit. Pari kami alila may tungal pato. Ibil pan pato mabilingan. At kalwata sa lale. Ay pan patawan itumit. Kalangan ng kamumang speaker o kampakabayan Honorable Senator Scoros. Ay kalangan Vice Speaker. Imen patawan tungalan kita ang siyang mawat pag-iatay mamasa niya communication riyaw. Imen patawan sa communication apukituway siya riyaw asay na yung finance o apukituway siya info. Imen patawan pag-itak tayo din pilasay na yung communication apukituway siya laban niya riyaw siya payo o ang kamitin finance. Pag-iapitata i-retrayo. Masyadong mauwang ay may paano yawit. Miyata masinanda iropukat na direktoror kami Senator Edwin. Mukalang speaker dari Tumalwaw tapat-tapat. Morning Committee floor. Honorable member kan Israel kan yang batang time isunranet. O Mr. Speaker men kasalata tay ay rawong item rayaw magatrail kapralang committee. Pwede committee ya pa napaliya. Mutami patawan kasambal ki karapan
the appropriation bukat uyawi where ban Bali Talio and supplementary government me and so worry the when I show you restral we Tami batawan kasambalgi magamiti and track supplementary constitutional application on 30% ay inang kasambal. Wag aramas kay mauskutail to ye supplementary share mo ka. Agadail ban kasorela pagkatailan point gila po inan tron to. Taban siya no sonang mawang iya iban wiya togot moimen kamitian trek ma konang tailan the appropriate amount to the investment account to itar when kasorel utan ong supplementary application mapit 30% to I betawang bil kamela municipal government ka bil kasikar teto buko supplementary we owe them Ari I betawang kasambal gi nagatail pan apali agatailan te kwasakan nakak tailan the obligate so on appropriation taigan me kayo mi pan manamanin kwasonnet pagkatail kapagata pagkatailan kak the obligate agatail te mas metawa tailan the obligate 30% wa medu tani bil say kak yang metawa mi bang punggila yan the obligate the appropriate money municipal government point gitron to no kayo esito utan we ban utan Pohnpei state government we are agency in government supplementary kan meragan quality some project magana bali utang boy na rai are nan we ban to go traga sambal even registration at committee and track or track mau 30% sharing of supplementary obligation ng municipal government ko magreban end up the appropriate ma abang we have met isiya sa may ibang kakiyang tungata mo kuning kalangan Nangan Senator Tuan essential me ira kasambal yung may patrawan tayo ira kasambal riyaw essential me ko na ang committee in finance and track ikaw borobor ko committee in finance ni raibang kadlan to kutaraban track Huwag ito kawit siyang executive, karaban request po ka dami. Essential may request ko at siyang executive. Rana na justify request ko. Hindi ka na ini. Omaw. Masular. Speaker. Masal pa. Siro po ka? Speaker. Remember one niya ta kamu kita utalang kakatsang nan uya kubur. Kubron sa palbanan nan malwat lakap lakusak. Speaker, muna tayo usus kita tayo komal masakis, tayo komal tama, muna tayo. Mga project tayo, plan po na siya pagsangsan ito rin tayo komal tama. Lebinansyo, tayo ba wewe pa na tayo sa bal, tayo kumagit lang ng komal.
Chapale no na sabul matail uya kupur oi kamelele makamagat yu mayor tailen ran maleti sana sabul matail uya kupur o sapal penelakap klokisha Koros mo utung kamagat masani yei uwa masani so utan tail pan sapal penelakap soter me patrowan so kalangan dan kupura mai sabul matail uya kupur rare o tail pan sapal penelakap klokisha Mr. Speaker, Pakair, Kaong Committee in Finance.